Ia e whiwhia lava e whawhelo i atu le mai mo whaafonga se tātou atunuu. Ia mai ta whaiwhia la langi lo māua il whasalaunga le nei a le Radio Samoa. Wa o whatasi atu i nei i le tu manoa ana lofi numera 4. Ia o le whalepālota le nei o le e whakasa i Wailutai. O le tu malo le nei e tu sama le lima sui tau wā. O lo tau wā ai i le tu malo le nei a wale whainga pālota le nei a su tātou tunu. Mua o awhamasanga le one mati wa ili masame o le vaenga whapwhai o le fast. La sei si one la sei o le sui tuto atasi. Seve alii, tau lalo seve alii o le HRPP. Tango ia enga mautua levi pui o le sui tuto atasi. Ia ma le fionga ia toi o le sulsulu Cedric Bose sa lesa justa o le sui o le Samoa ua potopoto po le SUP. I le pālota le lua afe lua tasi le tu malo le ni o a ana lofi numera 4. O le latou lola sa iai tangata pālota o le tausanga lua afe lua tasi. I le pālota lina e tolu afe se lau fitu sfutasi. Ia o le lola o le pālota o le tausanga le nei. Ia o whaatulanga mai e mau a paula i titila wailalo i le lua afe ono se lau tolu sfulvalu. I la tau o mawhai o na restala maangawaa e pālota mo le tu malo le nei o ana alofi numera 4. Ia, o le whare pālota le nei, ia, e tusa o le tu malo le nei, lua, wha, ono, e valu ia lato whare pālota. O le whare pālota la le o tu atu. O le hola le e whakasa po le e kalesia whapatong Keresiano Samoa i Wailutai, tafta whatonu lava o le malu le e whakasa. O le isi lato whare pālota, o le metotisi fastotai, o le e whakasa i fastotai, o le metotisi fale atiu, o fale atiu uta, o le Assembly of God, ia ma le masatapuala o le metotisi, o le kalesia metotisi, o le e whakasa i satapuala, ma le e whakasa i sangawhili. Awa pela o le e te maa maia o e te ritu malo ia le u whailo atu ia tūlanga umai o whalepālota ia. Wafo il whawhaingofia ina o lo wanga i mai. O i lawal whalepālota, o fia lawal whalepālota la talata ia le meolo o alala ia o inae. A o tu atu, ia e peo na sila mai ai. Ia se i tu atu le tata wata la talata. Ia o le tūlanga lana o lo iai. Ua laupae ia whafo mai o le pā, whafo le titi mea wai ele politite o le hall ya le wa yai ia tangata pālota o le fo i tu malo ya o se va ingale na mai le tu malo a ana numera 4 ya awa fo i le mai mo fa fonga se tātou tunu i le amatanga o tātou ngalwenga o le so o lo o solonga manvia la me uma file mo fo i le tu le nei i sifo mai a mesawa ana sa uma mai fo i ia ina isi tangata pālota o o tumu lava e tuli le whare pālota fo i le tui taile ai ma la talatatu. Ia o lo iai o lo tumu lava fo i si fo i tumalo la talatatu. Ai le tai au nei, tofi mali mea umai nei i le a ana wha i le tumalo ia o lea ua whaangaso solo mai fo i o latu sui. Ia i tangata pālota, ia ua fo i whaatino ina o latu ai a tau latu e kisi mo le wa latu filfilia. Ia e whai masui o lato i tumalo ia i le paia inga o le aso o nei asio tātou. Tunu, ma watu tau poponga o le tātou por kalamele nei, ia wa le fasol solo atu o le tātou ngāluenga. Ia a wā fo ele sirisila man mai mo asio tātou. Tunu, uma le whaafonga mai, ia tunu i maule ngata ilea. Ia o nei ta māma tina mātutu o le wa umatu le pālota fo inga le pre-polling yesterday. Ana nafi, ia la ua i le whale le teimi nei, ia e mawana ia wanoa ia. E sila mai mo mai e foi i le tūlanga o lo whanga solo ai le tātou ngā luenga i le so.